Limon, ang iyong libong kay ikaw, ang iyong maunang masikang pagmalipayon. Ako magtatanong, limon, ang iyong libong mata, pagmalipayon, hinunduman, ako magtatanong. Diretso kita hanaton sunod nga kapadis san masayaw heng Kuratsa. Sa sayawan ini hanaton ABC President han syudad hang Borongan, Honorable Chenny Ibarbia, ngan hiya in papadisan ni Miss Maribel Cardona of Pepsi Philippines. Okay, diyan pa daw available baka lumabas. Mila Alde. Administrator, Attorney Romeo Devora, and kapadis si Ma'am Eleanor Domingo de Leon. Eleanor Domingo de Leon.
Thank you. Hanaton City Administrator, sugad man kan Ma'am Eleanor.